Hagasian ka baar kari India lingba ka Ministry of Food Processing Industry jang ka sarkar India kalai trek hado ka santare kala pelong biya yang kelumpung piina mikimar ba mardi barkimara bhaga World Food India aja arpulai pelawan ban pli pajba akate ka sido Menteri rang bado kari Narendra Modi bla pelong ha Pragati Maidan New Delhi lingba kate ka World Food India ka thong ka bakhmat ka long ban pin pau pathai ka jing ruspa kari India maka jing klan ka jing pinmi ha kaliang ki marba mardi balong rukum ka syang marbam jang ka perthai ne ka food basket of the world ka bade ru usnam ka jing rakhe ka International Year of Millets habakana ka te ka sina kaliang Narendra Modi ulapan pa bakari India ka de ka baruspa ka jing pinmi ki marab bat ki marba mardi baling ba kum kani ka program balong ru ka kabu kari India banyate bat kiri ka perthai ha ka bade ka jing pinmi ki marba mardi ba pher kam tam ki company pinmi marbam. Such a pleasure to inaugurate this morning. Pangidon nakafa. Dikini barok kurang ba, mga dari long farmer plus entrepreneurs. Dikini pangasalek na barok pingka nega may halia jogi dengan awan rah kayo. There is a committee tomorrow, kami nagkakandyo na din sa